Neću da vas lažem, ovaj kolač je skroz zagoreo, ali tako i treba, jer ovo je San Sebastian cheesecake. Pored toga što je najkremastiji do sad, može da vam donesi i vredne nagrade u okviru nove menaš kampanje. Imate priliku da osvojite profesionalni samostojeći mikser, dvodnevni čokoladni masterclass i aparat za mafine, krofnice i galete. A svake nedelje možete da osvojite godišnju zalihu menaš čokolade. Sve što treba je da napraviš svoj omiljeni slatkiš, uslikaš proces pripreme uz vidljivu menaš čokoladu, fotkaš gotovu poslasticu i postaviš obe fotke i recept na sajt volimposlastice.rs. Srećno, a sad nazad na recept. Preko krem sira sipamo šećer i špatulom mešamo dok sir ne omekša. Dodamo 3 jaja, malo vanile i mikserom mutimo dok ne dobijemo vazdušnastu smesu. Sada preko celjike dodamo gustin i kakav prah. Lepo prosijemo i nastavljamo da mutimo dok ne sjedinimo. Prelazimo na ukusnu i kvalitetnu menaš čokoladu. Iseckamo na sitno i prelijemo zagrejanom neutralnom pavlakom. Mešamo dok se čokolada ne otopi i ne dobije glatku teksturu. Sada je sipamo u našu smesu i nastavljamo da mutimo dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Preko cediljke izlijemo u kalup obložen pek papirom, izravnamo, izjednačimo i ide u rernu na 25 minuta. Gotovo, pečen baš kako treba. Čim se ohladi, ide u frižider na minimum 6 sati. Sada ga jednostavno oslobodimo, isečemo velikodušno parče, serviramo i uživamo. Prijatno!